Bakunzi b'Ingenzi TV ndabasuhuje muri ruhago nyarwanda mu ikipe ya APR FC Shyamba Siryiru hagati y'abashaka kuyobora n'abayiyobora benyuze mu bafana. Ubukomisiyoneri nibwo bukomeje gufata intera mu ikipe ya APR FC kubaguze umutoza Darkonovic. Ikipe ya APR FC bivugwa ko ikoresha amafaranga menshi muri amwe mu makipe kurenza andi makipe yo mu karere u Rwanda ruherereyemo, ariko ikaba igura abakinnyi n'abatoza baciriritse bigatuma mu ruhando mpuzamahanga ibiciro ry'umugani ko idashoboye. Amwe mu makipe akina shampiyona y'u Rwanda iyo yakinnye na APR FC nyuma ya buri mukino usanga avuga ko adatsinzwe ko bayibye. Ubwo ibyo byegeranyo byose bigakorwa ku ikipe ya APR FC, rimwe na rimwe ugasanga hariho ibifite ishingiro n'ibitarifite. Tutarebye ku ngingo y'imari ikoreshwa n'ikipe ya APR FC, reka turebe uko shampiyona ya 2024-2025 uko APR FC ihagaze n'abakinnyi bahenze yakuye mu mahanga, kongeraho umutoza Darkonovic nawe uhembwa ifaranga ryinshi. Umukino wahuje APR FC na Vision FC nawo ntiwavuzweho rumwe, byarangiye bavuze ko abasifuzi bayihaye intsinzi itakoreye, ikimenyetso cyuko abatoza b'ikipe ya APR FC badashoboye, naho bakoze ikosa ryo gukinisha abakinnyi b'abanyamahanga barenze umubare wagenwe na Ferwafa igahanwa ku mukino wari wayihuje na Gorilla FC. Nubwo mudaheranwa Yusufu, perezida wa Rwanda Premier League, yari yihoreye ngo buke kabiri. APR FC yatsindiwe ku kibuga mpuzamahanga cya Huye inshuro ebyiri. Igikombe cy'amahoro umukino wo kwishyura wayihuje n'iya Gasogi United, Kenisi yavuze ko intsinzi yariye ariko ko bamwibye. Kenisi yateze imitego abasifuzi ku mukino wa shampiyona aho yashimye imisifurire. Ikibuga ntikigira ibanga kuko abafana b'ikipe ya APR FC nyuma yaho batakarije amanota ku ikipe ya Gasogi United barakaye. Aha abafana bacitsemo ibice, bamwe bati komite iriho irarutwa niyavuyeho kuko iyi iriho iratsindwa cyane. Abashyigikiye komite iriho nabo bati nta kipe idatsindwa. Ikiriho mu ikipe ya APR FC nuko umwe ku wundi mu bafana binubira umutoza berekana ko adashoboye. Abamuzanye barakorera ku gitutu kugira ngo batware igikombe cya shampiyona. Niba abasifuzi bazakora inshingano zabo neza, ikipe ya APR FC ntabwo byayishyira mu cyiciro cyatuma itwara igikombe. Abasifuzi nibakoreshwa na Kalisa Adolphe, ikipe ya APR FC izatwara igikombe cya shampiyona, kuko uzasanga ikipe ya Rayon Sports bayibye, bityo bihe icyuho APR FC nkuko byagiye bikorwa mu myaka yashize. Umupira w'amaguru mu Rwanda ukeneye gukinirwa mu kibuga nkuko amategeko yawo awugenga abyemeza, bakareka kubona intsinzi itakorewe. Iyi ni Ingenzi TV. Reka twongere tubahe ikaze bakunzi b'Ingenzi TV. Ingenzi TV iri muri Rwanda Premier League. Mu ikipe ya APR FC Ishyamba Siryiru hagati y'abashaka kuyiyobora n'abayiyobora binyuze mu bafana. Ikaze mu makuru y'Ingenzi TV. Ubukomisiyoneri nibwo bukomeje gufata intera mu ikipe ya APR FC kubaguza umutoza Darkonovic. Ikipe ya APR FC bivugwa ko ikoresha amafaranga y'umurengera muri amwe mu maekipe kurenza andi maekipe yo mu karere u Rwanda ruherereyemo, ariko ikaba igura abakinnyi n'abatoza baciriritse bigatuma mu ruhando mpuzamahanga iba iciro ry'umugani ko idashoboye. Amwe mu maekipe akinana shampiyona y'u Rwanda iyo yakinnye n'ikipe ya APR FC nyuma ya buri mukino usanga avuga ko atatsinzwe ko bayibye. Ubwo ibyo byegeranyo byose bigakorwa ku ikipe ya APR FC, rimwe na rimwe ugasanga hari ibifite ishingiro n'ibitarifite. Tutarebye ku ngengo y'imari ikoreshwa n'ikipe ya APR FC, reka turebe uko shampiyona y'umupira w'amaguru mu Rwanda 2024-2025 uko ikipe ya APR FC ihagaze n'abakinnyi bahenze yakuye mu mahanga, kongeraho umutoza Darkonovic nawe uhembwa agatubutse. Umukino wahuje APR FC na Vision FC ntabwo wavuzweho rumwe. Byarangiye bavuze ko abasifuzi bayihaye intsinzi itakoreye, ikimenyetso cy'uko abatoza b'ikipe ya APR FC badashoboye, naho bakoze ikosa ryo gukinisha abakinnyi b'abanyamahanga barenze umubare wagenwe na Ferwafa igahanwa ku mukino wari wayihuje na Gorilla FC. Nubwo mudaheranwa Yusufu, perezida wa Rwanda Premier League, yari yayihoreye ngo buke kabiri.
EPRFC yatsindiwe ku kibuga mpuzamahanga cya Huye inshuro ebyiri. Igikombe cy'amahoro ku mukino wo kwishyura wayihuje na Gasogi United, Kenisi yavuze ko intsinzi yariye ariko ko bamwibye. Kenisi yateze imitego abasifuzi ku mukino wa shampiyona, aho yashimye imisifurire. Ikibuga ntikigira ibanga kuko abafana b'ikipe ya EPRFC nyuma yaho batakarije amanota ku ikipe ya Gasogi United bararakaye. Aha abafana bacitsemo ibice, bamwe bati komite iriho irarutwa niyavuyeho kuko iyo ariho iratsindwa. Abashyigikiye komite iriho nabo bati nta kipe idatsindwa. Ikiriho mu ikipe ya EPRFC nuko umwe ku wundi mu bafana binubira umutoza berekana ko adashoboye. Abamuzanye bagakorera ku gitutu kugira ngo batware igikombe cya shampiyona. Niba abasifuzi bazakora inshingano zabo neza, ikipe ya EPRFC ntabwo byayishyira mu cyiciro cyatuma itwara igikombe, kereka nibashyiramo bwa bumaguyi bwabo. Abasifuzi nibakoreshwa na Kalisa Adolphe, ikipe ya EPRFC izatwara igikombe cya shampiyona, kuko uzasanga ikipe ya Rayon Sport bayibye, bityo bihe icyuho EPRFC nk'uko byagiye bikorwa mu myaka yashize. Umupira w'amaguru mu Rwanda ukeneye gukinirwa mu kibuga nk'uko amategeko yawo awugenga abyemeza, ndetse ari nako byagakwiye kuba bigenda, kugira ngo abaje kuwureba bashimishwe n'ibyo babona, ndetse intsinzi itahe ku wayikoreye. Turabashimiye, tubasabye gukomeza gukora like, share na comment, ndetse ntiwibagirwe kuba warakoze subscribe, amakuru y'ingenzi akabagereraho ku gihe.